ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигар аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар Россия, дар Москва ки дар Владимирская област гуфтага аст соҳибшон ки аз Москва камтар дуртарак аст. бардорум хай аниқ қада мегирем. хоб масоҳати заминашон 28 сотиқ замин аст ки ду дархона, якта каледор, временка, баня, ошхона шуда ки временка, ремонти хона средни, гирди хона хай нимошуя маҳкама, дар инҷа колодес обшам мегад ҳаста, срочна мегад мефурӯшем. Бо нархи 300 000 рубл ки боз мегад саудо ва муомила дорад ки ҳуҷҷатҳои хона мегад дасти хадм да мегад ҳуҷҷатҳои хона 100% 300 000 рубл ки боз мегад арзон мешавад. дӯстон, ба кадоми шумо гирам хел хона дар кора дар Москва, дар Владимирская област, яъне ки дар Россия, марҳамат рақамошон аст. дар рақамошон WhatsApp пайваст доранд, метавонед ки занг зада пурра карда дигар маълумот чагиред. яду бардоред ки аз Москва хона фиристодан, ина ба шумо вариантҳои хуб аст ки боз мегад арзон мекунем. рақамошонам кор мекунад, WhatsAppшон пайваст аст, марҳамат дигар маълумот чагиред. шумо агарам хали квартира фурӯшӣ, хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи сурatoш дар номери имо ба ҳасаб роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама дорем. аз шумо хоҳиш ки лайкотонро фаромӯш накунед, мондан гиред то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар деҳаи чангоб гуфтага аст. деҳаи чангоб ҳамихи маълумот аст. бардорон хай кадомитон ки нафаҳмед аниқ қадам мегирен. хоб заминашон мегам масоҳаташ 7 сотиқ замин аст ки 6 дар хона кардаги тайёра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом шамол аст. дарахтони мевадиҳанда, обсӯят, гирди хона полни худ маҳкам. дар дуруни хона медорем, мегад зиндагӣ мекунӣ, бе ягон камбуди ремонт дорад. фақат ҳамаи шароитҳои муҳайёш, яъне ки шароитҳои зиндагиш муҳайёи фақат одамони зиндагӣ мекардаги дар кора мегад соҳибшон бо нархи 240 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад саудо ва муомила мекунем, мегад соҳибшон ки срочна мегад сум дар кора. рақамҳои расмияшон мондагӣ аст. бардор дар ин рақамҳошон WhatsApp пайваст дорад. кадомитон мехаред, яъне ки дар ҳамин рақамҳошон, яъне ки занг мезанед, дигар маълумотша мегирем. дарахтони мевадиҳанда, трезаҳои пластикӣ, ремонти хона 100%, яъне ки боз арзон мекунад, срочна мегад сум дар кора. марҳамат, хай дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирен. аз шумо хоҳиш ки лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон, бардорам. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ дохил мешавад, яъне ки 64 микрорайон, яъне ки лаби роҳ аст. якхонага квартира аст. дӯстони азиз, ки дар якум ошина қарор дорад 35 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, подвал, балкон, кондитсионер, холодильник, шкаф, шифонер ҳамаш мегад бо ҳамаи чизи чорашкати фурӯхта мешавад ки дар пеши хона мега мактаб, яъне ки масҷид мега ҳамаш, яъне ки наздика мега соҳиб қатишон подвал, яъне ки балконам дорад. дӯстон, ҳамихел маълумот додагӣ аст соҳибшон. хонарам ремонташ нағзе барои зиндагӣ кардан 100%, яъне ки омода ва тайёр аст. хоб бо нархи 315 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад саудо ва муомила мекунем. 315 000 сомонӣ бардорон. ба кадоми шумо агар маъқул аст харидор ки бошед, марҳамат дар рақамҳои поёмда занг занем. дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат одамони харидор, муомила ва саудо ҳам дорад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар кӯчаи Солеҳон гуфтага аст, яъне ки ҷалчид. ҳамихел маълумот аст. ҷалчид ҳамихел маҳалла буда хай, яъне ки бо аниқ қадам мегирен, яъне ки кӯчаи Солеҳон ҳамихел маълумот аст. шаҳри Ваҳдат. хоб масоҳати заминашон 6 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардаги тайёра ки якта калидор, ошхона, кухни, яъне ки отдельно ҳам дорад мега, гирди хона мега полни худ ба сетка маҳкамае ки обсӯят мега 24 соат ҳастай бо ҷои анҷомхона, ҳоҷатхона, отдельни бо ҷои кухнишам ҳастай.
دوستان میگه سروش نمیفروشه، میگه با نرخ 150,000 سومانی که باز میگه ارزان و معامله میکنیم. درختانی نهالی میوادیانده شوندگی و گلهای زیبا دارد. جای سوز میگه صاحبشون یعنی که آب دارد. هر بار دیگه معلومات از خودشون میگیره، فقط شما لایک بوتن نمودن گیره. یعنی که شما اگر هم خالی خونه فروشی، زمین، مغازه، کوارتیرا، گاو، مول چیزی که داشته باشین برای فروختن میتونید که معلومات پروژه قطعی صورتش در نمره ایمو واسه روی کنیم و در ویدیو آینده فروش در رکلام ببینیم. فقط شما لایک بوتن فراموش نکنید. دوستان عزیز رحمت برای دستگیریتون. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز، قرار دارد در شهر دوشانبه در رایون فیردوسی گفتگی است. یعنی که پیش دیاگنوستیکا، یعنی که چه گونه پنل دوم است، پیش دانشگاهی تجارتی گفتگی است. رو پروی بازار سلطان کبیر نزدیک است. کامرسک اینستیتوت یعنی خیلی پیش بالانس استقلال، یعنی که سلطان کبیر نزدیک همینجا، همین تریتوری در کوارتیر لابی راه داره. میگه یک خانه کوارتیر است بردار عزیز در دویم اوشنا قرار دارد. 38 کوادراتی متر میگه صاحبشون که آبسویت دارد. آشخانه، حاجتخانه، حمام، یعنی که بالکن همش قاعده میگه پیش بالانس استقلال نزدیک است. مکتب، صدیق همش میگه در نزدیک کوارتیر جایی بهترین بردارون. با نرخ 280,000 سومانی فروخته میشود که باز میگه در نزدیک کوارتیر سودا میکنیم. کنسل ترمیز، مبل، شفانر همش قاعده ریمونت شم، ریمونت نقد است. فقط سروش نمیگه سوم در کنه، میبینید که فروش نمونده بردارون. خیلی کدام تو اگر که میخرین رقمش مونده است محرمه دیگه معلومات پروژه از رقم پایان گیرین محرمه. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان عزیز، قرار دارد در شهر باختر در قزیقلا گفتگی است. یعنی که نزدیکی وокزال ده یک 10 متر راه میشه، یعنی که راه دوشانبه قرغان میشود. از وокزال شهر باختر یک 10 کیلومتر بالاتر است بردار نزدیکی، یعنی که قزیقلا گفتگی است صاحبشون. خب زمینشون میگه 10 سوتیک زمین است که دو در خانه کردگی تیاره که یک تا کلیدورچه آبسویت درختان میوادیانده دارد که خانه میگه سروش نامه فروشه میگه با نرخ 140,000 سومانی. واریانت های الیشی هم هست. یگان ماشین ساز باشه میگه ماشین هم میگه بالایش سوم میگه میشه نکی این قشا سوم این قشا ماشین میگه همین واریانت هم هست. کدومی که میگه اگر سوم کتی میخرد یعنی با ارزون هم میکنیم، یعنی که نوحیه قزیقلا شهر باختر برادران. با کدومی شما معقول است مرامت رقمشون موندگی است، میتونید که زنگ زنیم پر رکعت دیگه معلومات از امیر رقمو گیرن. از شما خواهش که لایک بوتن موندن گیره و سیلکای ویدیو نواری ما رو در ایمو واسهتون پادیسا کنن. شما اگر هم خالی خونه فروشی، زمین، کوارتیر، ماشین داشته باشین برای فروختن روی کنین در ویدیو آینده فروش دا رکلام دا میمونه. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز، قرار دارد در شهر دوشانبه در پایتخت در طرفای گلستان گفتگی است. صاحبشون یعنی که شهر دوشانبه رایون گلستان دا. خب دو خانه کوارتیر است بردار عزیز در نهم اوشنا قرار دارد. 47 کوادرات متر که آبسویت دارد. آشخانه، حاجتخانه، حمام، وانه، کنسانر، تلویزور، استرالی ماشینا، ترمیکس همش یعنی که کخنی گارنیتور همش هست که با چیز چورش فروخته میشود که همه شرایطش مهیا است. جای نقض میکنه که نشد لیفت اگه چه گفتگی نیست ممکن داره نداره ایشا صاحبشون گفتگی نیست. با نرخ 320,000 سومانی فروخته میشود که باز میگه سودا و معامله خوب میکنیم که ریمونت زمانوی جای نقض میگه صاحبشون نوسترویکا دوم یعنی تازه و آزاده. نزدیکش در مغازین همین خیلی چیزایی که هست میگه ای کوارتیر میگه جای ویدیو خوش داره که منظره زیبا داره میگه صاحبشون. خب بکدم شما اگر معقول است مرامت رقمش موندگی است میتونید که پورا کده از همین رقم دیگه معلومات گیرین. خانه فروشی نازی حولگی است دوستان عزیز، قرار دارد در نوحیه جیهون گفتگی است. یعنی که در نوحیه جیهون نه جوش در نگفتم خیلی دیگهش انیق قدم میگیرن. زمینش رو میگه 50 سوتیک زمین است که قریب 10 در خانه میگه دارد که بعضی خانه هاش میگه ریمون دارد، بعضی هاش ریمون دارد که زمینش میگه به حدی بعد کلون است. در اینجا آبسویت دارد، درختان میوه دهنده، گردی خانه محکم، آغل، آشخانه، دگدان خانه همه خیلی چیزا هم دارد. یعنی که با یک همه از دیگه شبیه قوم همه خیلی چیزا میگه قطعشون است همش هم میگه میتین با نرخ ارزون گفتگی بردار. این خانه میگه راست گفت قیمت اینه که صاحبشون ارزون فروخته نمیدونم با کدام صاحب باشد خیلی ممکنه که نرخش خطا باشه، ممکن انیق باشه برای که همه خیلی صاحبشون دادگی هستن. یعنی که 150,000 سومانی گفتگی صاحب باشه، یعنی که نرخ خانه را بردارم. کدام تو نگاه که میخرین خیلی رقمشون موندگی است با انیق قدم میگیره. فقط آدمانی خریدار میگه سروش میگه سوم در کنه توقع واریانت های سوم علیش نمیشه 150,000 سومانی بردارم. دیگه معلومات پروش از همین رقم پایین نگیره. فقط شما لایک تو نموندن گیره و سیلکای ویدیو رو پادیسا کنین.
квартираи фурӯшии навбатии сарбадрон дар Душанбе ҳастанд, ки дар 7 километр мега соҳиб шуд назди бозори Ховаронда. Як хонага квартира ҳастад дар 4 ошуна қарор дорад, яъне ки 25 квадратли метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термис, холодильник, яъне шифонер бо ҳамаи шароиташ муҳайё аст, ки неки қати чизи чораш гуфтагӣ нестанд. Хай мумкин ки қати обши боша ки обши набоша, иша ани қадам мега ремонти хона мега нағзай сароша мега мефурӯшад бо нархи 25000 сомонӣ бародарон, яъне ки 7 километр ҳамаи маълумот ҳастанд. ба кадоми шумо агар хеле квартира ки лозим боша ягон маълумотша ки нафаҳмида боша, рақамошо дар поини видео ҳастанд, метавонед ки дар ҳамин рақамошо занг зада бештар маълумотша гирем. Фақат аз шумо хоҳиш ки лайктона мондан гирем, яъне ки лайкотона дариқ надорем, яъне ки як дона лайки бепула монем. Чӣ хона ки ба шумо лозим бошад нависед, албатта мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Файзобуд, яъне ки роҳи Калонда мега наздик аст соҳибшон, яъне ки 50 метр бар роҳи Калонда Файзобуд ҳамихи маълумот ҳастад. заминашон 5 сотик замин аст, ки 4 дар хона, якта коридори дароз, ошхона, баня, дегдохона дар, яъне ки ҳамин хона аст отдельна баня, ошхонашам ҳастад. хона мега баъзеош мега тайёра, баъзеош мега 70% тайёра, ки хай бо хитонхоин отдельна мекунад, ки хона мега ремонти замонавия. бо нархи 230,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. ба кадом бардорем ки аз ноҳияи Файзобуд ҳамихи хонаи тайёр ки лозим бошад дар рақамошон аст марҳамат метавонед ки пурра карда дигар маълумотша гирем. шумо агарам хали хонаи фурӯшӣ замин, квартира, мошин чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан метавонед маълумоти пурраша қадри суратош дар номери имо васаб рӯй кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи гаи гуфтагӣ аст, пеши канечкаи маршруткаи 47. ҳамихел маълумот ҳастад, яъне хайбо аниқ қадам мегиред. сехонага квартира мега дар якум ошуна қарор дорад, яъне ки 55 квадратли метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отдельни аст, ремонти замонавӣ, ҳамаи шароитош муҳайё мега. бо қадиш мега заминча мега қага замин дорад, 5 сот қачака бо қадиша мега заминча дорад, мега соҳибшон. хай бо аниқ қадам мегирен. дар наздикиш мега маркази савдо, яъне ки наздикиш да мега масҷид, яъне мағоза, ҳам хел чизои лозимӣ ҳастанд, ки 200 метр роҳ ҳастад. сироша мега бо нархи 185,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. шаҳри Душанбе пеши гаи гуфтагӣ аст соҳибшон. дӯстон, агар ба шумо ягон маълумот агар ки фаҳмо ки набошад, марҳамат рақамошон мондагӣ аст, метавонед ки аз ҳамин рақамошон пурра карда чӣ саволе доред аз худашон пурсед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, яъне ки шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, яъне ки деҳаи Бустонқалъа гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки ҷамоати Бустонқалъа. хай бо аниқ қадам мегирен. хоб заминашон мега обшо мега 10 сотик замин аст, ки 3 дар хона, якта коридорча, обсвет, ошхона, баня ҳаст, ки гирди хона мега девор кадаги маҳкам мега ва дарахтони мевадиҳандам дорад, ки барои зиндагӣ мега 100% мувофиқ ва тайёр аст. бо нархи 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегад савдо ва муомила мекунем, ки 180,000 сомонӣ бо савдо ва муомилаи хубам дорад. бардонез ки дигар маълумотша аз рақамои пойбуда занг зада гирем. шумо агарам хали хонаи фурӯшӣ замин, квартира, мошин, гов, магазин чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумоти пурраша қати суратҳои оригинал дар номери имо васаб рӯй кунед. мо дар видео оянда фурӯшда реклама мемонем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо васабтон ҳадиса кунед. дӯстони азиз, ин буд 12 хона ки пешкаши шумо кардем. то видео оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.